We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Ini juga dari Amerika, para bule-bule Dari Amerika. Iya. Kalau aku suka ngomong Amerika, aja ngomong Amerika. Saya kan nggak iso. Mudah-mudahan beliau mengerti tentang percakapan. Semoga berbahagia dan terhibur. Ya, yang terpenting adalah marilah para peserta teman takbir malam hari ini kita patuhi segala peraturan yang ada. Benar banget. Ya, Ini karena keselamatan kita. ketika nanti kita melakukan kesalahan yang fatal, Ya. mungkin saja tahun-tahun berikutnya tidak akan terjadi. Wah, itu benar banget. Ya jelas. Iya. Untuk itu, Karena Pak Kapolsek sudah memberikan peraturan. betul. Iya. Kalau tadi dihimbau tidak menyiapkan asuransi dasar harga, ya. Jadi semua harus dipahami bahwa keselamatan ada di tangan Anda. Semoga kegiatan pada malam hari ini dapat senantiasa diberi keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harapan kami seperti itu.
Jadi harapan demi harapan, jangan harapan hanya ditinggalkan. Mungkin dari teman-teman khususnya khususnya penggemar ini, penggemar sound system ini tidak akan pudar untuk selamanya mungkin yang ada di sisa kami ini. Jadi harapan tahun depan kita kalau masih kita ketemu lagi, harapan kami kita lebih memperbaiki diri, memperbaiki segala-galanya. Ya, harapan kami seperti itu. Kok kami harus melarang? Tidak. Kalau memang ada, kami tetap dari pemerintahan desa, Muspika kecamatan, wabil khusus dari teman-teman BHBI, ini adalah untuk memfasilitasi. Juga kami ucapkan terima kasih dan ucapan sedalam-dalamnya kepada Ajimut Enterprise, kepada Mas Tio Budi, yang jelas telah membantu yang sangat besar ini adanya kembang api. Harapan kami kepada Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah